Pismeno su inače učenici Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i vama. Govorimo o kampanji i istraživanju, o čijim rezultatima smo razgovarali i prethodne srijede sa vašim kolegama. Kakva iskustva vi nosite iz kampanje UNICEF-ove? Da, pa prije svega da kažem da je kampanje Birajmo šta gledamo projekat UNICEF-a i Agencije za elektronske medije i mi smo tu kao volonteri, mladi reporteri kampanje. Kampanja je sprovela u avgustu ove godine istraživanje na temu roditelji djece i mediji u Crnoj Gori i kao što već znate, svake srijede naši reporteri prenose po dva otprilike podatka i žele što više, odnosno što bolje da približe te podatke našim gledaocima, tako da ćemo i mi ove srijede otprilike dva podatka vamo da predstavimo. Obzirom da je istraživanje jako obimno, a rezultati jako značajni jer pokazuju ponašanje i djece i roditelja u Crnoj Gori kada su mediji u pitanju, to je koliko se vremena provodi ispred nekog ekrana, koji se sadržaji prate i kako utiču na razvoj djece. Pa smo mi ovog puta spremili što se tiče marketinga i imitiranje superheroja. Šta je istraživanje konkretno pokazalo kada je upravo marketing u pitanju? Kakve su potrošačke navike u pitanju? Pa preko 67% djece je prema istraživanju reklo da je tražilo roditeljima da im kupi ono što su vidjeli na televiziji, a neznatno manji broj, oko 62% djece je reklo da je tražilo roditeljima da im kupi ono što su vidjeli da se reklamira na internetu. Dakle, više od pola ispitanika vjeruje marketingu, odnosno odlučuje se da kupi ono što vidi da se reklamira. Većina, znamo i sami, djece traži da im se kupi ono što vide i podrazumijevaju da treba to da im se kupi. I roditelji im često i kupuju ono što djeca požele, gledajući da li je to kvalitetno, da li im je to zaista potrebno i prije svega da li je to namijenjeno njihovom uzrastu. Reći ću da mnogi ljudi, pogotovo roditelji, nemaju te, nazovimo ih, odbrambene mehanizme prema reklamama, odnosno da u moru reklamnih proizvoda izaberu stvarno proizvod koji je kvalitetan, koji je dobar, koji je njihovoj djeci potreban. Čini se da su mediji u svom prostoru uklopivi medijski sadržaj i reklame koji postiču djecu na razvoj loših navika i kupovinu određenih proizvoda. Reklame često nameću stvari da djeca moraju da sakupe određeni broj igračaka ili sličica kupovinom proizvoda. Iz tog razloga poručujemo roditeljima da pri kupovini nekog proizvoda koji je namijenjen za njihovo dijete dobro razmisle da im je taj proizvod zaista neophodan, da je dijete upućeno sa svrhom korištenja i da li uopšte taj proizvod pospješuje zdrav mentalan razvoj kao i kreativnost i maštovitost. Iz istraživanja smo mogli zaključiti, a vi ćete nam to sada i otkriti, da djeca također prilično imitiraju svoje medijske heroje. Tako je, znači istraživanje je pokazalo da 57% djece kaže da imitira svoje superheroje. Nosi sličnu frizuru, slično se oblači, ponaša na isti način, ali to ne mora da znači da su to uvijek pozitivne karakteristike. Nije svako dijete isto, plus sa neodgovornošću roditelja, djeca ne gledaju uvijek primjereni medijski sadržaj njihovog uzrasta. Funkcija roditelja u socijalizaciji djece prestaje da ima veliki značaj nakon 6. godine. Zato je bitno, da pored obrazovnih ustanova i institucija koji utiču na obrazovanje djece, roditelji shvate ozbiljnost medijskog sadržaja koja njihova djeca upijaju. Da, tako je, kao što je već Miljani pomenuo. Veliki je broj tih likova i crtanih filmova koji su djeci u uzori, ne samo iz crtanih filmova, već i iz ostalih medijskih sadržaja za djecu. Oni ih često imitiraju i ti likovi imaju dobre osobine, naravno, međutim, dosta je toga što i baš nije dobro, što je, da kažemo, loše i dosta je toga što nije primjereno njihovom uzrastu. I tako djeca stvaraju iskrivljenu sliku o stvarnosti, o tome kako trebaju da se ponašaju, kako trebaju da izgledaju.
Recimo, na primjeru, imamo razne primjere tih klikova, ali recimo na primjeru Barbike. Svaka djevojčica želi da bude kao Barbika, da bude obučena kao ona, da se ponaša kao ona, a to ćemo se složiti svi da je pomalo nerealan izgled djevojčice ili djevojke i da više je izgled neke odrasle osobe i time djeca se, odnosno djevojčice konkretno u ovom slučaju, se prijevremeno ubacuju u svijet odraslih. Također, mislim kao što imamo primjer Barbike, imamo primjer raznih superheroja kod dječaka, gdje je stvarno sistem vrijednosti, mislim, predstavlja se, zastupljene, da se izrazim tako, u muškim crtanim filmovima, zastupa se snaga, dok se u ženskim crtanim filmovima zastupa ljepota, što svakako nije nešto što je glavno u životu. Koje su neke vaše ključne poruke za kraj razgovora i roditeljima i djeci koji vas u ovom momentu gledaju? Obzirom da je sve više medijskog sadržaja koji nisu ni edukativni ni kreativno zabavni, a postaju popularniji i gledaniji, pa djeca imitiraju te modele ponašanja, poistovjećuju se sa kvazi junacima i kvazi vrijednostima, bilo bi poželjno da se što više dobrih uzora uključi u medijske sadržaje kako bi stvorili zdravo okruženje za razvoj naše djece. Da, također bih se ja nadovezala na njegovu priču i ono što hoću i što sam htjela da poručim tokom čitave naše priče jeste da trebamo da u medijski sadržaj koji je namijenjen djeci ubacimo dosta toga što je različito, jer je zapravo različitost ta koja nas čini posebnim i drugačijim u stvari od ostalih koja nas izdvaja. Trebamo da kroz crtane filmove prikažemo junake koji se drugačije odijevaju, koji drugačije izgledaju, imaju neka drugačija razmišljanja jer nismo svi isti i ne možemo biti svi isti. Također da prikažemo ne samo savršenost, ne samo najljepšu stranu nečega, već da pokažemo djeci da postoje različite strane svijeta i da nismo, opet kažem, svi isti. Jer prikazivajući tu neku savršenost stvara se iskrivljena slika o svijetu, djeci se ne pokazuju prave vrijednosti, njihove mogućnosti, često se razočaraju i često imamo neki kontraefekat gledajući te Barbike i superheroje i gledajući njih djeca žele da postanu kao i oni, tako da ne bismo imali tu iskrivljenu sliku. Želim da poručim i medijima i roditeljima da birajmo šta gledamo i da usmjeravaju svoju djecu na pravi put. I birajmo šta slušamo. I birajmo šta slušamo, naravno. I evo, za sam kraj, s obzirom na to da ste gimnazijalci, Nađa, ti si treći razred, prvi, a Miljan je treći. Da li možda sebe vidite u budućnosti upravo u svijetu novinarstva i odakle želje da budete mladi reporteri UNICEF-ove kampanje medijske pismenosti? Kako ste se snašli u ulozi reportera? Pa u početku, iskreno, za mene možda nije bilo baš tako jednostavno dok sam ušla u taj svijet, međutim, kroz veliki broj radionica UNICEF-ovih i kroz sve kroz koje smo tamo obuke prošli, mislim da polako mislim da polako ulazimo u svijet novinarstva, sad ne znam šta će biti kasnije. Dobro, i da čujemo Miljana. Pa vrijeme će pokazati svoje. Početak je bio najteži, ali nadam se da će to vremenom nekako već je počelo da utiče na mene pozitivno, pa vidjet ćemo možda i proizaći nešto iz toga. Hvala vam što ste bili naši gosti i ovog jutra. Dakle, oni su predstavili svoj segment istraživanja UNICEF-ove kampanje, a mi ćemo kao i do sada nastaviti da zajedno analiziramo i ostale podatke s obzirom na to da je veoma značajno da se šira javnost upozna sa ovdašnjom praksom u korištenju savremenih medija i njihovog uticaja na društvo, posebno na proces odrastanja i sazrijevanja, tako da već naredne srijede očekujemo nove mlade reportere, volontere UNICEF-ove kampanje medijske pismenosti Birajmo šta gledamo.